切家界生命是上帝本该机会，生财色上里，切家爱来是奉上帝，上帝本切家机会，切家爱何来用切家界生命，一天爱来祝福。切家界生命是上帝本该机会，生财色上里，切家爱来是奉上帝，上帝本切家机会，切家爱何来用切家界生命，一天爱来祝福。上帝啊，生命交本意，干危限健康财色上里，照热热爱我本事，照热热爱我本事，上帝行爱转起那个生命。主耶稣，一切的生命，那个希望，告你，主耶稣，爱要见到你，在世上里，全部你。就
來自己服侍本地耶穌上帝，哈利路亞！來邀請我自己。上帝阿們，因為在上帝寫全世界人，上帝按寫將姊妹加相愛阿們，順便學者講哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。哇！破少本上帝，自家嚟讚美自家上帝，自家嚟寫自家上帝，經過自家敬拜，經過自家讚美，阿們，哈利路亞。上帝寫自家。上帝寫全世界人，自家齊齊來唱。上帝按下愛，上帝按下你，上帝按下全世界人，愛就一條心，加愛就信心，上帝祝福。全世界人，上帝按下愛，講一個標題，上帝按下你，上帝按下全世界人，愛就一條心，加愛就信心，上帝祝福。就一條心，加愛就信心。
耶穌上帝，時間講哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。我哋個表弟，上帝恩謝你，上帝恩謝，哈利路亞。準備好嗎？時間翻嚟讚美主上帝，阿門，哈利路亞，好小上帝，時間嚟學者嚟讚美上帝，阿門。時間嚟傳上帝嘅話語。上帝，尊生嘅上帝，主耶穌上帝，阿門，哈利路亞，感謝你主耶穌上帝，喺長龍中二天位慢慢操到盡氣，時間盡平，時間係渴慕嘅心，要係妒忌嘅心，要係愛嘅心，時間嚟讚美時間上帝，時間嚟敬拜佢，時間嚟思想佢。時間嚟創造佢，真會當佢全能嘅上帝，都係真貴。時間嚟讚美，時間嚟敬拜。最強大嘅上帝，係愛到神嘅上帝，都係耶穌基督上帝。最能、最本事嘅，都係愛對上帝。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。時間嚟讚美上帝，時間嚟敬拜佢。
中照nhà cái miếng gì chỉ mới sống đi hết tuổi thái chỉ coi ai theo kim bài ni sống đi cho vui an kỳ lời trung trao nhà cái đẹp thì ngã cha su ngã sống thì như最近奇妙莫就có đèn bí ni ngã cha su ngã sống thì nhà cái上帝係最大，真怪愛到敬拜你，上帝做會安奇妙，來中照nhà cái miếng gì，只會上。最大，真該愛到敬拜你，上帝做會安奇妙，來中照nhà cái miếng gì，ngã cha su。哈
nyanyi. Haleluya, haleluya. Oh Ramadaya Namo. Oh xin lên ngài theo đi đâu nhỉ, xin lên như thầy Ali. Oh xin lên bao lâu ngài đâu nhỉ, đi thi ngài đâu xa. Oh Rabada. Oh haleluya. Hinamadaya labadaya labasi. Haleluya. Ngài đâu sống xin lên yêu cả ngài đâu trung thầy. Ngài đâu sống xin sống đi yêu cầu nhất thầy xin gia. Ngài đâu sống xin đi đâu yêu thầy xin gia Phật dân. Ngài đâu sống xin sống đi yêu支持ngài đâu xa. Ngài đâu Phật平係熱天得到先至人當。ngài đâu yêu nhọc平係熱天上帝規律ngài đâu xa. ngài đâu xin thì yêu撲nhau ngài.上帝本ngài đâu sinh嘅力量。透過一個福音，透過一個法醫，ngài đâu得到金錢，ngài đâu得獎。感謝你聖靈加熱當，ngài đâu實去錯計。但係都好好嘅心內，好好嘅耳孔嚟接一個飯衣，因為一個飯衣要生，一個飯衣要能力，一個飯衣要善良，一個飯衣能恢復愛道，聖靈現代愛道。在耶穌基督嘅名，救物隆重一個字，救物嘅僕人傳一個法，救物人嘅僕人接翻接一個福音。直到我哋車得到一個恩典，車得到一個福氣。在耶穌基督嘅名，我哋感恩，我哋禱告，即刻車嚟講，阿門。哈利路亞，哈利路亞，耶穌前能，耶穌強大，耶穌榮耀上去，托謝我主耶穌。講一個別的主耶穌是天家，主耶穌是天家，哈利路亞，阿門。OK， 唱錯。呀，兄弟姊妹，今當就即刻都要了，在上來嘅牧師白地啲牧師上嚟透過嘅嘅上帝嘅福音嘅傳出，即刻得嘅嘅福氣，自己嚟撲少接嘅福音上，再響。哈利路亞，哈利路亞，細到幾聲，哈利路亞，接一僕人，世界一次，講一僕人dengan分享nilai講福音，saya sangat senang dengar berita firman yang disampaikan oleh hambanya. Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 平安隆重兄弟姊妹，上帝錫你。Adalah suatu kehormatan buat saya dan ini adalah suatu kebahagiaan karena saya belum pernah khotbah dalam suasana seperti ini. Dạ Chúa hay cái ngày khai lọ, cái anh sòng tấn cái anh nhong ngày chín chơi lịch lịch chín không, ngày dân bị ứng xích con anh nhong ngày chín không, xây ra cái cộng thọ cái phong miền. Saya menggembalakan di Kota Tangerang. Salam ya dari jemaat di sana buat saudara semua. Ya, ngày saya Tangerang ngày Tết, you cái sinh tháng cái Tết, semua online pun juga pinan. Saya kagum sekali melihat Bapak Ibu begitu semangat, bergairah mencari Tuhan di tempat ini. Ngày anh phụ sướng còn hung thì chỉ mày anh được đặt hình si lấy chim song tỷ. Dulu waktu saya terakhir kemari, kalian belum beribadah seperti ini. Cái phong trì mới dịch hậu cái lên ngày lễ Tết long trọng hung thì xây mãi mang yêu thương anh nhau chi phí. Waktu itu gembala saudara Pak Rudi bilang, Kok Teddy sebentar lagi kita akan ibadah HK sore hari. Cái gì nha, chị các cái mục sư講, các cái sang tiết cái sự kiện đầu chị các HK chi phí.
Dan hari ini berkumpul luar biasa. 今日哇，世界飛隊撇撇強。 Karena hari ini lebih banyak orang-orang yang sudah umurnya 50 tahun ke atas ya. 因為到見到仲有看安多人要隨時50歲蛋糕嘅， Sama saya juga udah 60-an. 日長矮要隔60人，對到隔矮隔幾。 Ini istri saya, Ibu Grace ya, punya anak cowok 3. 啊，家家落坡3隻四貨，2隻鴨雞。 Sekalian promosi. Saya bertanya bertanya Tuhan apa yang mau dibagikan di tempat ini buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ngay môn song tiên á, còn Phật chút hiệp mà cái ná pun hiung si mày tất ná. Tuhan taruh di hati saya, bagaimana temanya sore hari ini adalah bagaimana menjadi orang tua yang berbahagia. À, song tiên còn cái tiên kinh tông chịu còn đó, giảm bán nhân còn đó lá, chú hệ song tiên pun cái á, tao còn đó, giảm bán nhân sẽ cả cái cho lò nhân khai lót cái lò nhân. Beri tepuk tangan dulu. Chịu. Orang tua yang pertama, orang tua yang berbahagia adalah orang tua yang hidupnya sesuai dengan kitab suci yang kita pegang. Thì nhất lò nhân khai lót cái chú hệ kia cái sinh Phật chung, sang miệng chung, châu phục dìm lời hằng. Sebab kitab suci yang kita pegang itu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu namanya kitab perjanjian. Chính vì đó là cái kinh书是cái á, chú hệ như cái lò kiếp, như cái sinh kiếp, các chú hệ âm tổ song ti chẳng chút cái phản như cái tụ. Rupanya Tuhan itu senang sekali membuat perjanjian dan Tuhan telah melakukan perjanjian itu dengan nenek moyang kita di Alkitab. Và mang tí song ti an su cắt cho chẳng chút mất gì cả, mang tí cái cắt gì cả song tăng cô chỉ không thấy chẳng liều ju pun gì cả liều. Sebagai orang percaya kita punya nenek moyang di Alkitab itu namanya Abraham. Chỉ cả chỉ chẳng chút mất gì cả song theo cái thế này âm tổ Abraham. Abraham itu punya anak namanya Ishak. Abraham này lại自âm tổ Ishak. Punya cucu namanya Yakub. Dia cái son âm tổ Yakub. Dan Tuhan kita itu selalu berkata di Alkitab, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. À, thì các cái song ti sĩ song講ngay chú hệ, Abraham này song ti, Yakub này song ti, Ishak này song ti, Yakub này song ti, hiểu đó. Jadi dia itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah keturunan, bukan Allah satu orang, Allah yang berkepentingan dengan keturunan. Jadi cái cây sau xuất lại cái tuổi chọn chỉ chọn xuân cái song ti. Kenapa demikian? Karena Allah tahu Bapak Ibu akan berbahagia kalau melihat keturunannya berbahagia. Tapi najin bị song ti ti,兄弟姊妹，而歡喜從要困而親子親信用。Rupanya Tuhan itu membuat perjanjian di Alkitab ini dengan Abraham. Mang ti song ti cho je tiang chut ka lia kai Abraham sai sin kin ni det. Yang namanya perjanjian selalu berbicara dua belah pihak. Kong to le tiang chut ya chu he kong to liang fang zhang. Seperti contohnya kita sewa ruko, itu ada perjanjian di notaris, ada tanggung jawab dan ada hak masing-masing. Trong thiết các chi kiến bộ lại kong ya yu he notaris cho si theo, ki yu phụ trách nhiệm, thiết các chi sa yu phụ trách nhiệm. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham itu menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang luar biasa, dan keturunannya menjadi orang-orang yang hebat. 上帝창조本來那個阿伯拉罕佢創出安泰嘅民族特福嘅民族，個了創自創出嘅民族。 Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham dan Tuhan itu sempurna. Dia tidak bisa berbohong dan dia akan melakukan itu. 呢都係上帝창出嘅，個了上帝嘅可能要講權威嘅창出嘅，pasti標準要做嘅。 Di dalam perjanjian ini persoalannya adalah Abraham. Sebab Abraham manusia bisa lupa.
所以你唱出啊，甲上帝甲你亞伯拉罕唱啊，你個亞伯拉罕袂唔記得佢個負責人，因為佢人。Makanya dibuatlah sebuah perjanjian, disebutkan di Kejadian 17 ayat 7, demikian saya bacakan ayatnya. Aku, ini Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta ngay cho cái yêu cái chiang ngay cả nhi Abraham. Ya, udah langsung aja. Chọn chỉ chọn xuân cái yun cứu chiang pun thịt ca cái á. Thì đó thịt ca cái cho thịt ca cái song帝，做thịt ca cái chọn chỉ chọn xuân chỉ xuân cái song帝。 Jadi Tuhan itu mau membuat perjanjian dengan Abraham bukan hanya dengan Abraham, dengan anak cucunya juga. Jadi 上帝會唱出咩大唱本一個 Abraham， 但係唱出本嘅子孫 juga. Nah saudara, rupanya di dalam Kristus kita ini adalah keturunan Abraham. 兄弟姊妹，mang đi thịt ca, 所以耶穌基督嘅方面啊，thịt ca也係呢個 Abraham 嘅子孫話。 Dan di dalam Kristus, berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu akan mengalir kepada kita. 所以基督呢個方面，上帝唱本呢個亞伯拉罕嘅福氣，也係唱出本隆重一個信基督嘅人。 Itu ayatnya bisa kita lihat di Galatia 4 ayat 28. 呢個經節一個能看出呢個加拉太2第4節、28節。你兄弟姊妹，甲日常呢個以撒，就係了上帝唱出一個，也係上帝嘅阿nak啦，亞伯拉罕啲派下嘅。 Dulu saya juga tidak kenal Kristus. Saya juga di rumah punya meja sembahyang. 幫拜我juga唔識呢個基督上帝，所以我嘅木卡也要我拜嘅靈座。 Umur 27 tahun saya baru dibaptis. 27歲我正兩歲， Hari ini sudah 60 lebih saya. 今日我到60lang了。 35 tahun saya hidupi firman Tuhan dan janji-janjinya itu digenapi. 35歲我喺齊喺上帝嘅福音裏面，佢唱出佢嘅福音隆重，要獻出喺我嘅身法中。 Kalau saya hitung mungkin lebih dari 10.000 permohonan doa yang udah pernah dinaikkan ke Tuhan. 係講我信嚟講，可能要萬個人我要求上帝嘅，我禱告本上嘅上帝。 Tidak ada satu pun yang tidak dijawab sama Tuhan. 冇有一個冇上帝答應我嘅。 Dia jawab bukan 9.999 tapi dia jawab 10.000. 比方我投入萬計禱告啊，佢未答應我9,999年，但係佢答應我1萬年1000萬。 Bagaimana saya tidak berbahagia dan tidak antusias dengan Tuhan? 人班人我唔快樂，格冇真心啊！ Nah, yang paling penting adalah apa yang menjadi tanggung jawab Abraham dalam perjanjian itu. 最重要啊，係乜嘅負責人啊，所以呢個亞伯拉罕嘅方面啊，所以上格啲唱出嚟啊。 Dia nenek moyang kita mengajarkan bagaimana kita bisa menerima janji-janji Tuhan melalui tanggung jawab perjanjian itu. 佢到時空態人班人透過佢嚟講後，佢嘅唱出嚟後，傳下半節㗎。 Siapa yang mau mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa? 係嚟晒係經過得到上帝唱出嘅。 Salah satunya adalah Tuhan berjanji, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kalau jadi bangsa yang besar, artinya anak cucu kita tuh panjang umur. 越計到上帝唱出切家，從亞伯拉罕講，你到安排嘅民族嘅唱出嘅，係講切家接到呢一個福音，切家嘅子孫也得到永遠。 Dari keturunanmu akan lahir raja-raja, orang-orang hebat. 所以透過你傳子傳孫嘅，咪要獻出，要做頭嘅。 Nah, berita gembiranya, berita baik hari ini adalah bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Abraham tidak berat. 最好嘅消息即刻聽下傳出啦，一都係上帝本亞伯拉罕嘅負責人，就係唔係按錯嘅負責人。
Karena dia adalah Tuhan yang baik, Bapa kita yang baik. Jadi dia bikin nggak berat-berat tanggung jawabnya. 因為到佢設計安好嘅上帝，安好嘅天父，jadi佢창出乜嘅負責人，唔會難做嘅，唔會衝嘅。 Beri tepuk tangan dulu. 撲笑嘅。 Hal yang pertama adalah 第一嘅就係 Abraham selalu sediakan waktu bertemu dengan Tuhan. 呢個亞伯拉罕時常準備將要結嘅時間嚟跟上帝親密。 Sebab Abraham itu dipanggil keluar dari satu daerah yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia hidup dibawa ke sebuah tujuan tanah perjanjian. Dan dia hidup mulai di tenda-tenda. 因為到呢亞伯拉罕衝入嘅地方，上帝佢出音呢個摩先住嘅地方，帶出咗上帝창出嚟地方，所以佢行嘅線當中啊，熱嘅會所個熱嘅會所hết數。 Dia disuruh ke satu tempat tapi dulu belum ada Google Map ya. Jadi tidak tahu, tidak ada kompas. 佢去呢個地方，望之時都冇呢個指南針可看，冇學指路。 Jadi dia berjalan saja dan kalau dia sudah capek dia pasang tenda. Jadi佢行到hot嚟講佢啊，bitit hot gitu bitit tap kayak buksa. Mungkin di situ dia 1 minggu ya. Setelah itu Tuhan bilang, ayo jalan lagi. Ya, 可能佢未使嗰啲 head 嘢禮拜，莫下上帝講行啊，佢咪行啊。 Jadi Abraham selalu menyediakan waktu bertemu dengan Tuhan, bukan sekedar berdoa. Jadi dia kayak Abraham, 時常搬กับ上帝要時間親密，jadi 唔係講熱hati kayak. Perjumpaan Abraham dengan Tuhan setiap hari di dalam doa adalah minta tuntunan kemana harus melangkah. 呢一個亞伯拉罕กับ上帝親密啊，喺佢禱告嘅當中嘅啲啦，佢時常同上帝嘅指路本嘅，路本嘅。 Jadi buat Abraham doa bukan sekedar sebuah kegiatan. Jadi 對於呢個亞伯拉罕啊，禱告都唔係時常去做熱計嘅。 Buat Abraham doa adalah hidup matinya dia. 對於呢個亞伯拉罕啊，禱告都係佢嘅生命中。 Sebab kalau dia tidak berdoa, dia tidak ketemu Tuhan, dia mati. 因為到佢冇禱告，佢嘅生命中完全知道了事實樣。 Karena dia tidak tahu harus kemana. 因為到佢唔知愛打邊個愛去入會。 Jalan belum ada aspalnya pada waktu itu. Kaya bang tisi lihat kaya luki hangai manggil maju lu. Jadi saudara harus menyediakan waktu setiap hari bertemu dengan Tuhan. Jadi hiong tisi mai每日自己嘅朋友，自己小事不雜，自己小事來跟上帝來親密。 Kapan waktu yang terbaik untuk memulai dengan Tuhan? Yaitu pagi hari. 其實最好嘅時間係跟上帝來溝通來親密啊，就係早嘅嚇。 Sebab waktu saudara melek matanya, itulah saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan masih hidup. 因為到這個細目嘅目珠子啊打開，開始這個出嚟感恩對上帝這個很生。 Ibu-ibu jangan ke dapur dulu lah, goreng ayam, goreng ikan ya. Bikin nasi uduk. So ibu-ibu mang họ ăn mang mà sang chui heo mi phong. Bapak-bapak jangan ngopi dulu. So apa-apa mang họ ăn mang chui kong si kopi. Saya ngalai chui ngabang. Tapi doa cari Tuhan dulu. Tao cao sen, chim chong ti sen. Beri tepuk tangan. Saudara harus lakukan ini dengan tekun dan terus-menerus. 向天時咪熱天去做呢思想佔上帝嘅時間，熱個熱天去做人哋。 Karena ini adalah isi sebuah perjanjian dengan Tuhan. 因為到呢一出係上帝창出，隆重上帝창出嘅，所以係個思想係跟上帝嚟親密。 Dan saudara harus ajarkan ini kepada anak-anakmu dan cucu-cucumu. 向天時咪也係教出半日嘅子孫啲。 Ketika saya punya anak, mulai 1 anak, ya 2 anak, 3 anak, dari balita saya sudah ajak doa bersama. 當我要射貨從1隻、2隻、3隻從射到睇，我都開始教佢都可以禱告。 Setiap hari, 每日 tidak pernah bolong. 唔做得要講冇禱告嘅， Sampai dia SMA, 到佢出到高中， tidak pernah bolong. 唔做得空， Sampai dia kuliah. 到佢出大學， Sampai 2 anak saya sekarang sudah nikah. 到呢下我嘅2隻anak結咗婚了。
dan anak-anak yang diberkati. 上帝得上帝福氣嘅 anak. Sekarang saya punya, bukannya punya, saya tinggal dengan istri dan tinggal dengan si bungsu sebagai manajer. Sebagai manajer. Tapi gaya hidup ini tidak pernah berhenti. Tapi dia nyongin ke senfat chung nyongin fungsi tokau sinmet song tiga insit yutim. Dia menjadi anak muda yang luar biasa. Dia mau berangkat ke kantor dengan gagah dan semangat. Tapi saya bilang baca ayat. Tapi ngai kong tuk sin kin. Beri tepuk tangan. Karena ini kebiasaan yang sudah dibentuk dari balita. Jin bởi là lia từ chúng sẽ từ mệt kia biến sang mít nhít, các sang tiền xin mệt các thục xin kin. Siapa yang mau melihat anak cucunya bahagia? Hay là sao ai con kia cái chỉ sinh khai lọ này? Lakukan ini. Cho lia. Beritahu kiri kanan, lakukan itu. Con nha cặp bẹt cho đi. Ayo janji, janji lakukan itu. Con cho punya seperti. Beri tepuk tangan. Yang kedua, apa isi perjanjian yang Tuhan minta Abraham lakukan? Kita lihat dari Kejadian 17 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ya udah, langsung. Ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Yang kedua juga sederhana. Tuhan cuma bilang, jangan hiduplah tidak bercela. Hidup tidak bercela itu dalam bahasa sehari-harinya semua yang jahat yang nggak benar dibuang. Nah itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika saudara sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, tidak lagi menjadi manusia lama. Manusia yang meninggalkan kejahatan. Itu menjadi manusia baru namanya. Ya, jadi hidup tidak bercela. Itu sama dengan menjadi manusia baru. Beri tepuk tangan dulu. Jangan suka hidup dalam kebencian. Jangan suka marah yang meledak-ledak. Jangan suka mengeluh dan terus berkeluh kesah. Apalagi saudara, ya bukan saudara, saya juga udah tua. Apalagi kita kalau sudah tua, nggak kuat tubuh kita ini. Kebencian, kemarahan, kejengkelan, itu membuat hormon noradrenalin keluar di dalam tubuh kita. Dan hormon ini akan menyebabkan pembuluh darah itu menyempit. Dan hormon noradrenalin ini kekuatannya itu hanya di bawah racun ular. Saya banyak melayani orang-orang yang kena stroke. Termasuk saya punya koko kena stroke. Hampir semua orang yang kena stroke, saya bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan 2-3 hari sebelum stroke? Apa yang kamu alami?
Dan semua bilang, aku stres. 攏仲應講係煩惱過頭、思想過頭。 Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita, 因為到家上帝教切家， apapun yang saudara hadapi, 係嘛計都可攏仲用第時咪對付嘅。 mungkin banyak keadaan yang tidak enak. 可能按到情況切間唔舒服嘅， Tapi ada satu pengajaran Tuhan yang luar biasa. 但係要熱嘅上帝教出撇撇聽嘅， Mengucap syukurlah dalam segala hal. 感恩熱切攏仲。 Sebab kalau saudara mengucap syukur, 因為到向第時咪感恩之時， pikiran saudara tidak bisa negatif. 切間嘅思想唔會壞， Selalu munculnya positif. 思想顯出好嘅。 Mungkin saja anak lupa kirim uang. Anak lupa kirim uang bulanan. 可能切間嘅細房唔記得記呢講， Tapi tetap mengucap syukur. 但係切間本感恩。 Doakan dia supaya dia sehat. 禱告本嘅時候嘅身體健康， Dan dia bisa bekerja dengan baik. 佢要做好工作。 Tuhan punya cara 上帝要嘅方式， untuk menggantikan uang yang dia kirim itu. 上帝要嘅方式咧改個亞納摩基嘅撇樣嚟。 Ketika saudara mengandalkan Tuhan, 當時嘅錢依靠上帝， Tuhan mampu membuat berkat itu datang dari segala penjuru. 上帝能做嘅福是神可以 Beri tepuk 嚟， tangan, teman. Luar biasa sekali. 佢撇強。 Ya, jadi buang itu keluh kesah. Jadi jika kan nyam siang het cái mỏi. Hidup tidak bercela, dalam bahasa sehari-harinya pun sederhana. Jika het thầy mấy nhân bảy chết thiam, 10分容易嘅講出嘅。 Tuhan bilang kasih sesamamu manusia. 上帝講對於切間人類愛相捨相愛。 Itu artinya tolong banyak orang. Hah? Menolong banyak orang. Oh, jadi kaji si sekai sang phú song bao lang. Ketika kita banyak menolong orang, 當時間按多幫持人時， maka pintu rezekinya terbuka lebar. 切家嘅福氣嘅門大前發， Beri tepuk tangan, teman. 學笑。 Saya setiap hari 我每日 selalu membagi, 時常發出去， memberi berkat 發出半人得福， kepada banyak orang. 半按多人得。 Dan saya melihat Ngaikon. rezekinya banyak. 按多福氣嘅得，tapi冇發藝先呵。 Contohnya sederhana. 按用自己幫又做出嚟講出嚟。 Ketika saya udah sibuk pelayanan, beberapa hari saya tidak makan buah. Dan ketika saya mau makan buah, malam-malam saya ke toko buah ternyata keburu tutup. 當我係侍奉這些大量這些我冇識水果，我認識水果，我去果子攤按多間下了。 Jadi saya pulang, Jadi udah ngejon, tidur, tetap mengucap syukur. 我轉我大水木，我大粒感恩對上帝。 Dan apa yang terjadi pagi-pagi ketika istri saya buka pintu, 係咪發生啊？當我嘅老婆做到開門， di luar pintu itu ada lemari saya taruh buat lemari sepatu. 所以門閉日出我병要熱嘅，門閉定係병要嘅出병係嘅，個是八度嘅。 Jam 7.30, 7點半， di situ sudah ada buah. 佢係計要buah要水果，你係喺邊嚟嗎？ Apakah itu malaikat yang kirim? 係家天使兼係。 Yang pasti manusia yang kirim. 票填對年紀來嘅，唔係睇身18度變嘅。 Apakah itu kebetulan? 佢係生嘅嗎？ Kalau itu kebetulan, bulan depan terjadi kejadian 係 yang 嗰 sama. 個生前面日又發生樣嘢啦。 Ketika saya tiba di toko buah, 當我到日計咪試過嘅點， saya parkir mobil dan saya ke arah pintunya. 我병撐嘅去嘅門上嚟， Pelayannya bilang, maaf, tutup, pas ditutup. 咁咪試過已經講對錯近門啊， Apa yang terjadi keesokan harinya? 係咪發生啊？聽講嘢啊， Bangun pagi lagi, 又做導航， istri saya tidak punya pembantu di rumah. 我嘅老婆冇卡冇用人， Dia buka pintu 佢開門， dan ada buah di atas sepatu itu lagi. 又試過出嘅係面上面嘅，呢一度強嘅18度。 Tuhan kita itu dahsyat. 上帝必難強大。
Dia bukan hanya memperhatikan yang besar, yang kecil pun dia perhatikan. 啲咩講大人看睇，細細亦啲人看照顧， Karena dia Bapa yang baik. 因為佢好嘅天賦， Tidak ada alasan saudara hidup putus asa dan mengeluh. 冇alasan自家細你沙費你喺度自家費心格嘅錢， Ketika saudara lakukan apa yang Abraham lakukan, 當兄弟姊妹做像亞伯拉罕做嘅， dia menyediakan segala kebutuhan hidupmu. 佢準備隆重自家需要嘅， Bukan hanya kebutuhan tubuhmu, 咩大隻嘅身體需要 tapi 嘅， kebutuhan di dalam hatimu. 在你心中度你需要嘅， Kalian butuh damai, 你兄弟姊妹需 butuh 要平安， tenang, 需要甜心， butuh kegembiraan. 需要快樂， Itu Tuhan sediakan 加 juga. 上帝本自家， Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. 托小本上帝， Yang terakhir, 最尾嘅。 saudara Abraham itu selalu belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. 兄弟姊妹，呢個亞伯拉罕思想學本最好本上帝。 Ketika dia dapat berkat, 當佢得到福之時， zaman dulu orang itu bercocok tanam sebagai petani 幫拜嘅人啊都係打種關， atau menjadi peternak. 佢就養頭生， Kalau dia hasil buminya banyak 係講佢嘅利息咁多， dan ternaknya juga beranak, 佢嘅利息出到呢頭生咁多。 Abraham selalu mengatakan bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. 呢個亞伯拉罕思想講帶呢個上福本上帝， Abraham diajar sama Tuhan. 上帝教呢個亞伯拉罕， Apakah cukup pengakuan hanya ucapan mulut saja? 肯係單常用人講，用再講用呢小計劃唔明。 Abraham diajar, belajar memberikan pengakuan dalam bentuk memberi kepada Tuhan. 呢個亞伯拉罕佢學帶嘅東西嚟本上帝，咩大常用再講， Kalau saudara punya anak, 係講兄弟姊妹要anak， sudah bekerja dan berhasil. 做工要利息。 Dia datang, dia tinggal mungkin sudah di apartemen dan dia datang kepada saudara, aku sayang mama, sayang papa. 佢就佢出 apartemen 喺度，佢講我是阿爸阿妹。 Minggu depan dia datang lagi, dia bilang sayang mama papa tapi dia tidak bawa apa-apa. 佢隔日禮拜佢嚟叫我是阿爸阿妹，但係冇帶馬嘅。 Minggu depan dia bilang lagi, aku sayang mama, sayang papa. 隔日禮拜要嚟講我是阿爸是阿妹。 Ya. Habis dia ngobrol-ngobrol, dia tidak bawa apa-apa juga. 前發打法，如冇帶馬嘅嚟， Saudara jadi bingung, 即家就變變懵， apakah anakku sayang aku? 係石硬石矮。 Jadi rasa sayang itu harus ditunjukkan dengan sebuah pemberian, pengorbanan. Jadi jika siap tu要獻出熱計嚟，劈柴家大要紅包來。 Jadi Tuhan Abraham mengakui bahwa semua berkat itu datang daripada Tuhan. 呢個福隆重都上帝嘅嚟。 Dia menyisihkan 10%, 10 bagian dari itu dia berikan kepada 減 Tuhan. 出10%嚟半完全上帝。 Seperti itu. Jangankan 10%, bahkan Tuhan sudah menguji dia. Serahkan anakmu untuk dikorbankan di atas mezbah. mang ơi còn 10%，呢個anak 生出嚟anak，呢個anak單隻anak嚟拜見拜本主。 Sebab sebelum Tuhan Yesus datang, dulu yang namanya persembahan itu harus ada korban anak domba. 因為到幫拜呢個基督mang嚟，呢個見拜本主而要嘅犧牲。 Tuhan menguji Abraham, serahkan anakmu 呢 untuk jadi korban. 上帝講呢亞伯拉罕啲呢個anak嚟犧牲本藝， Anaknya pun diikat mau diserahkan. 呢個anak tu 係送本主拜本主犧牲本主。 Tetapi ketika mau dipotong sama bapaknya, 但係當佢想去劏去殺一下， Tuhan perintahkan. 上帝命令， Tuhan bilang, jangan. 上帝講唔啊， Dan Tuhan sudah menyediakan anak domba. 上帝要準備贈要呢個domba。 Kejadian ini membuat Tuhan juga rela menyerahkan anaknya, Tuhan Yesus, untuk berkorban menebus dosa kita. 上帝也要嘅忍心嚟救出呢個基督單日嚟判切家贖切家嘅罪。 Lalu yang terakhir, yang paling akhir adalah kalau kita sudah bisa memberi kepada Tuhan, kita Ya. harus murah hati juga kepada sesama kita. Jadi dia 最尾從最尾，切家講本切家也要熱責
謙卑嘅心協伴， Tolonglah orang-orang di sekitar saudara. 幫持自家四周圍嘅人。 Mungkin saudara merasa aku masih miskin, aku masih kurang. 可能你兄弟姊妹講，誒，我按摩按手欠， Tapi Alkitab berkata, 但係 berilah 聖經講， apa yang bisa kamu beri. 本係咪你協伴嘅？ Mungkin tidak ada makanan di rumah. 可能自家不看冇食物， Beras sudah habis. 米少了， Kulkas kosong. 石頭都空out， Tapi masih ada kopi. 但係還有高比。 Gembala saudara datang. Ketua jeruk saudara datang. Nhà cái mũ sĩ lại, nhà cái ketua cắm theo lại. Kopi tinggal 1 saset. Xong rồi cái kopi. Jangan saudara minum. Nhí si ka mau sit ba. Kasih ketua jeruk saudara. Pun nhà cái theo sit ba, mũ sĩ. Masih ada kue 1. Mà nhiều gì chặt phản. Jangan kan saudara makan. Si ka mau sit ba. Kasih ketua jeruk saudara. Pun kia nhìn hạ lời sit ba. Dan saudara lihat, setelah dia pulang, Nhí không thì chỉ mời tahan dulu, jangan pulang dulu. Khi chọn mang họ. Suruh dia doa berkati saudara. Ham cái tàu cầu nhí chúc phụ si ka. Ketika dia pulang, Tông cái dịch dẻo. Tuhan kirimkan malaikat. Song ti thay kia cái thiên sĩ. Karena Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Jin beri kau singging kau. Tuhan akan membuat saudara berlimpah-limpah. Song ti pun si ka. Tuhan Yesus memberkati. Song ti chúc phụ si Beri ka. tepuk tangan. 破少本做耶穌，請救欠救佢生命。 Haleluya. 哈利路亞！ Oke, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. 做耶穌祝福，大家起來。哈利路亞，隆重要得福。你大家講嘅得上帝嘅福，我得快樂。哈利路亞，唔好專心講到啲快樂，講快樂係專心咧。ăn coi à. Ok, thì cả lại phải chú á. Thì cả lông chúng yêu tật phúc cái nhân. Thời gia sư kỳ tụ nhìn bị thơ của Abraham chân chỉ chân xuân. Và cái phúc thời kỳ tụ lý thì cả tật được cái phúc. Ba căn thì cả cái chỉ xuân tật được cái phúc. À sa, hông thì gì mày yêu chuẩn bị時間嚟親密กับ上帝。多多禱告，多多勤善見。哈利路亞。阿們。阿們。安好，耶穌上帝是安好，每日嘅對全家安好。而家最好嘅上帝就係耶穌基督，唔是病喺身上。上帝安好。病嘅時間，每日要照顧時間，一個無助思想嘅時間，所以時間射緊你喺度，時間時常感恩嘅上帝，因為一個恩典，唔是病嘅時間，仲有病嘅時間嚟，自己嚟親密，嚟感恩對時間嘅上帝，因為上帝做了最好嘅不時間，射緊你喺度，未問咩用意，按多生死，按多問題，為本身，趁時間嘅身份中。喺自己嘅生命中，但係自己記得上帝嘅恩典，善良嘅時間，時常跟自己同在。因為我最好嘅天父，一腳係我走嘅。上帝愛愛你，破少不只格做耶穌，愛禱告，不隆重用啲智慧，得到上帝嘅力量，得到一個精神，得到一個健康，係耶穌基督嘅名，破少不做耶穌。
天父感謝你，感謝聖靈要見大家嘅智慧，從頭到尾到家下我都轉，上帝要祝福我都嘅路途，轉到บุค平平安安，見下我都感恩，我都能帶奉獻嚟到啊呢啲，在耶穌基督嘅名親強嘅奉獻，和做主嘅工作，在呢啲感謝你主耶穌，用啲是妹妹自家嘅智慧就呢攤，自家嚟騎向小禮，自家嚟轉接上帝嘅平安快樂。健康充滿了自家嘅生活中，上帝耶穌基督寫世界，佢獻出本世界嘅寫，佢來世間嘅死，甚至係復活，直到每一相信嘅人得到永久嘅生命。聖靈唔是表現兄弟姊妹，時常勸大家自家同在，帶自家去得勝嘅路，在耶穌基督嘅名，自家感恩，自家禱告，自家齊齊嚟講，阿門。